Nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje gukurikira Uruyenzi TV, ngo ahe ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Tugiye kuvuga ku ntambara ya Congo na M23 ndetse n'umutwe wa FDLR hamwe n'u Rwanda. Iyi mitwe yombi yitwara gisirikari, ndavuga M23 ndetse na FDLR. FDLR ikaba irimo ifatanya na Congo mu kurwanya M23, gusa harimo ibinyoma byinshi muri iyi ntambara bivuga ko Congo ariyo ikabije kubeshya. Ngo haye ikaze, niba utarakora subscribe kora kuri ako kagengeri k'umutuku ujye ubona amakuru, ibyegeranyo ndetse n'ibindi biganiro bya Uruyenzi TV. Ngendi K Lados. Ubushyamirane bwa leta ya Congo yihuje na FDLR bakarwanya umutwe wa M23 wirakomeje. Ubushyamirane bw'uyu mutwe ndetse n'izi ngabo z'igihugu cya Congo ishinja u Rwanda kugira uruhare rusesuye muri iyi ntambara binyuze mu gutera inkunga umutwe wa M23, gusa leta y'u Rwanda irabihakana, ikavuga ko ihungabanya umutekano w'u Rwanda no gutera ibisasu ku butaka bwayo, hakiyongeraho gukorana n'umutwe wakoze amarorerwa mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Kuri iyi nshuro na Uganda ishaka kuza muri iki kibazo cyo guhangana na FDLR ngo irandurwe burundu. Mu mbone ya Mugabe ibitangazwa byose bigoye kumenya ukuri kwabyo. Kuba na General Muhozi yarayigiyemo n'indi dosiye nshya ku bushyamirane bwa Congo n'u Rwanda. Biravugwa ko abaturage ba Congo kuri ubu bakomeje imyigaragambyo ndetse banakomeje kurwanya, batera amabuye ku butaka bw'u Rwanda, batera abapolisi b'u Rwanda bari ku mipaka. Aya makuru kandi arizewe. Amakuru dukesha umuryango.com avuga ko Congo ariyo ibeshya nk'uko Mugabe Robert abisobanura. Ngo haye ikaze ku munsi ukurikiye w'intambara, aho tuzabagezaho uko byifashe. Ngendi K, uru ni Uruyenzi TV. Wibuke subscribe, share na comment, tumenye aho isi igeze.